Boum. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oui, Edinan. Boum, mon frère. Watukufu doumbe mnyezi Mungu ikimjua wanono, mshilo wanono, ho hanzahi rabbal alamin. Mnyezi Mungu yalijali heri na baraka, ho usuni mwazifami zahatu. Mnyezi Mungu yaripwene shari, shahu wanadamu wapeu wanzaze rohombi. Mnyezi Mungu yarinike hikma na taufiki, riki wanadamu wahanzana hun duniani, ritiki wanadamu haufedhehi na upuwasheo, riziki wanadamu hauhabambi ikao zijomani safami na fami, riziki wanadamu wauka mapolivusheo. Mnyezi Mungu hifadhi haina bahanu waluma na mkomori, ya hifadhi malaho ya hatu, ya hifadhi hasonsi pia, ho hanza hahi rabbal alamin. Mnyezi Mungu alijali mvu na suha, ya rinike umri mle, ya rehemu eze maiti za hatu, insha Allahu, ho hanza hahi rabbal alamin. Boom! Watukufu ntina zinji za Rwanda. Haruma sujet hangu toti sujet nzimo. Wakati kao j'ai pas beaucoup de temps. Shangarenda ou hauhara kwa alaikum salam kikimaweni. Ha sujet le très important. Ikao comme d'habitude. La plupart ya wenji. Watsoye le binadamu. Watsoye le fasile wona haya. Hauya wona zirisa wa uzendonai. Kena urizia kakaramba. D'une manière respectable. Nelsipe wanrusheo risifedhehi jawanadamu ikao o kwa fikirizo ikao duwambao shaho jaba nungwa puwao sheo même si waduwaza uze konsekansi nezijao haukanga sarmeti ya Faransa hunu Faransa wa ujo habaizo wanzao c'est vrai car japaro na mrenda ya fungwa bahari hadi ya mru shako mori ujo mkinishiha hambizi nji na makalima mai na upulivu shoo mwinji wambishi hao hawanada mwaluhu Mufaransa waluha mwana telefoni wa hao watsowele wa yaukaya waha kalima la bidi ulambe waha kalima la tubidi ulambe la plupart wanadamu wanji wanji yao hosomaze famiza hatu hao mrungu deyo hafedhehi habawe fulani huredeja uhumitsa hupuashewo. Wa alaikum salam kikimaweni, merci beaucoup. Haumri ya kaze mrunda buhanongo ika watuziwa na uvumbele zina lahe ni fami ya hae. Mnyezi Mungu na ripwe erike hule janada Muhammad wao. Mria jokangu wambwe mesaji hao. Shangu wambwe d'une manière manadamu ya elewe wanronrojina wa elewe. Ye mwenyizu ya elewe. Shati mpako wanadamu wansipi watu jokao wei fulani. Hanende fulani hanongo kao zitona tabu hifi. Zitona hata namna na ushinzi. Mnyezi Mungu na ripwe neshari shawanada Muhammad wao. Rike harmwenzi ya ikao. Mnyezi Mungu gujoka radhi wakati ikao hamba ukaya. Man satara musliman satara Allahu yawm al-qiyama. Usitiri mwana nyuhuma na damu Islamu nana Mwenyezi Mungu ujo usitiri bobango ni kiyama. Winji wa jilondo mafundi, winji wa jilondo na utaalamu, winji wa luwa maduhazi, watu yelu ya ukaya, ntito hamba ukaya hufanyaja uhurendeja haupronese zina lamru wakati kao kamtina uthibitifu na uhakikifu. Ruono wenji warenge mafundi wamba wamitsa, wa viole, wama pedofili. Izo zontipe watina ushahidi na wanadamu wenji wakauhea uhea uhamba mafiti na utemanyo telefono ba mafiti ze konsekansi zo huja nazo ze kazija mlu par sa regle wakati kade mdolar me konsekansi. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema, yarnike musomwema, yarijali heri na baraka, yarirehule na wanadamu Muhammad wao ridojwa ya ukaya hopuwashe otinjema, hohambambi tinjema, hofedhe hiyo tinjema. Watukufu wa jamalif gandao harma suje ikao dolonio. Sujet quand très important et quand gamanzon rumia 20 minutes ba. Ralja jarme sujet retsidu azeokaya le 6 décembre des ensabu zahoba shamze jibaba homrani hangu ikao garlaliko komolonsi pia nana haina mrundami ganjomnika ye bendonneur haukanga minizovanu ili ya jane cotisation yahe rualo karibu rualo hule insha Allah wa participer harmazen sabo za hobasha ikanga zifacha fanya obano magalon
twarabu ikao garanzo rikotize jemiji minrajina wako ufanya jemira minrajina wako ufanya hauke mijihatu nemiraya rihansi ya ukaya emijihatu si urengeza wasi shati de gouvernement dongo urengeza shada suamanga de koubua ze nsabhounu rifanya majilisi rifanya ze twarabu nende rifanya zenzia rifanya ze foyer. Et le 6 décembre, Inch'Allah, garombo mnyezi mgu haina mrundami, haina mruko unanza, ikao gamumlaliko, ya participe haruma zensabuho zahobasha mzeji baba, ikao garanzo rengeze yenzia, rengeze nadu zikao ralitimba ranzo emaji, yatidoka yatido ilelabo, ikao kemvu ngenyao, wanrukwa shidubira homrani, magari, wanrukwa haruma utabifu, wanada mungu haruma utabifu, na ho yonzi ya wanada monti pia, de komori kamil, garparo haina manada mumzima, hawanada monti pia walo hunu faransa, riparticipe haruma zensabuho jukao karme salia magalon, le 6 décembre, ikao garparo ma chanteur, et ma musicien, et ma star, wahe komor, wajoko participe yabo, ili haina mraja telefon hae, au kama haina mru gondu ya aniyasaidi enzia ifanyishihe. Ho hanzahi rabbal alamin. Haina mrundami ikao ni mjua wa harumaze rezo, ni alon, ni karibu ganjombeshe ben doner, ili ya participe harumaze nsabuho, zahoba shaukaizon nsabuho ikao, yemijia hatu nane miraya hatu, si ufanya urengeze miraya. Inch'Allah ngarem lidao ni le 6, na haina mrundami na ni contact en privé ya mbeturam, hundiwaza gamanzo nere ben doner. Watukufu wa Jamalif, watinaudiwaza ya ukaya, balati paro mambiani, hadisi ya ukaya, garjodo livre nsuhole, ikao, garjodo livre malahoni, waheze shuli na izo zontipia, omuda upirimu inji, karjaja bano razaba ukaizomana de muyanza zomguyanzao, sha deja, le 24 illa, isa iwasuli hunu Faransa, gejo uli wasuli hunu Marseille zensuzinu, do mambiani ya ukanywa heze shuhuli, na mripare mrikontakte, insha Allahu, jerdo livre yojokana bezo yensuhole, yojokanze yensuhole, nga juhu zara isana da monti pia, jer livre malaoni hanyu, yabon tsoka uvira, mbabin mambiani ya ukaya, ça fait longtemps, il a rangu juin, de la habeza yensuhole, abasar zambao, sa iwasuli hunu Faransa, gejonjia hunu Marseille dans quelques jours, mambiani ya ukaya, vala li zamba, zensula kaba gajo wasul kaja wasul au kai zomanda mianza zomganzao yaboga mjoli contact en privé heni ujoka interest heni wanzo nyaweze shughuli waweze mariage jerdom livre no malahoni ho hanzahi rabbal alamin. Watukufu wa Jamalif ngarja harmo sujet le très important ikao yamdzaza lo hunu Faransa Marseille en plus ya déplacé da Komori yafanya msafara wa shababi yarenge shababi ola ujahunu Faransa ili ya jamloze mwana ezafanyishi ha vraiment nyezi munarisamihi yarinike sitara haukaya mruha elewa ya ukaya baade moto haka jeni mzazi hakanza ya vile harumanzia za hae ya mrenge ha apari ya hae na wayi mzazi ulona mrumme wayi mzazi ulona mrumme hunu Faransa Marseille mzazi wayi hasiabo hambie mruma hae ya ukaya na ritaishe mwana mrumme ho mjini rimrenge ya jehunu Faransa ola mrume hamba yoti fikirambi iyo nzia njema yeke mwana gujo kubali wadisize mwana hao hakubali no kaja kubali hamba mama ya pas de souci yeka humrenge haja ntina uharaya hondola ola mzaze wae ola moto hadof kiluka ya mzaze kana ushida ya renge shababi ola ujahunu Faransa ola mzaze hende harenge ola shababi wa investisse mali atsukanchashi e shababi hatuna visa Komori ujahunu Faransa hotuna ila visa ujahunu Faransa rare jajarma sujet gamzomba vyabo rmambenya ukaya njohanza nyimlohunu Marseille yolona mna studio na T1 yani contacte bangabo manam shohatu na moto jeune ikaongu jidoblie gufanyu mnahazi hajohanza mna studio da ihoyaka ya haonotambu na utungu ha ebergewa gajaka ujwawiye la heli kaudo yanzao gajaka ujwawulala ikahende hasone katutsobulwa heli ikatutsobulwa baharije shayo ujwaba kobonze juma utsosone hafanya 1 heure de temps 2 heures de temps rahe jabulwa omlango rejohanza abasar zamba wala wa eberge wa mtowa gamambondo ntutsa hamria eberge garjo nga wanadamu wenji nafanya mna message anzo wa eberge gananzo mlulona mna studio ya renge adresi rinikem e mwanamsho wibangu fanyo hazinguji dobrie ya jia kensiabu ya jokaya gena bwa hahe
yola wahazini ngujoja yabo ya jia lale ya baki yabo ya piwa katika udi ya joka hanza babanu yomkinisha mlu ha eberge mlu ha hansi mlu da honi ye mlu gondo dikodi haungodo mna hazini ngujo kajashida ya fanya mba menaj hau ya piha hasihi yabo hadungwa hau diswangalwa nai wei moto ikawo ufanyo hazi mnamana mshe ufanyo hazi ujidobrie rijo hundo wanadamu wa eberge she hazi ya haika eberge wa ijo mkinishe mwenye nyuba ya mtowe hauko wakatu wabidi ya pihe hau ya fanyo wana hazi hau ya fanyo menaj gufanyo mna hazi gejo mkinisha keka hundo wakati ya fanya ila hazi ya jia dungwa hau ya ngalwa nai rijo hanza hunu Marseille s'il vous plaît nyimdo hunu Marseille yolona mna studio rekate 1 haulo na T2 ya recontacte ya renge adresse hahe par exemple ya nzomra do kazema pesa na rihubiri ya jaili saide mwana mshewoi ya undembaba ha tindwana da monjo jom eberge shanga molo ya ukaya kawana ubira emwa doma jom kinisha du somangala nai banu ya eberge wa gujobo tasende hazini wajoni godo hazini c'est la réalité garanza omru ulona mna studio hunu Marseille sha ekama namme dolone studio na rengeze prokosyo kaya kanopila dom drage hauyanzi amderange yo ujo hujanda amida mine mwanamshe jerenge mna nyumba ye bwana ujo mnike nyumba gujo rengeze prokosyo zae botula nsume na sega mliditse na nzabe yo ujo kanza mnike mna nyumba na rengeze prokosyo haukanga mjoka yabo kana hujafani za mafiti ya bigamu mnika do bila bavuni banga bona da monjo de base hao ujo wacho sandro nyumba wa garde des adresses wanzo do bila nzondo do tia bavuni hao wanzo do ma bavuni garde tina ma bien yemru butula bongo tsanyo bago menase nsumenas yolone mna nyumba yanzu ya towe adresse ha ya risaidi hao ya renga ya garde adresse yani kemro mararuoi ufanyo bahazi ha ya renge nyumba rijohunga mluyam eberge shami mingamjuka ika eberge wa ya ujom eberge ngujo tukiwa hauka ngujuanza ya pihe ngujuanza fanye menage ngujuanza fanye jao no wakati uongondo hazini ngujo ngulemeo karanzo mna nyumba hauka ekade eberge minso johunga mlubeke da wasa ya mrengi shamtungo na ukaya Kei situation yeshio ne mnazi ya mfanyao debidu ya hundu mna studio ne studio kar hundu mru ya bojo ka ujibu wangu jokubale au ya keka kubale ye studio kar hundu mru mido ujo hujadamina ya bowe mjomba jokar nike studio butula bongo wanzo mrudo na mna nyumba ngorongo helilo ntume nas yo jokar nike studio kana uparo bilaiho ya duamba ukaya banu gamanzo adresi valanga manzo barua amtujeda na nge barua mimi nuhereye hauya bale ya jani kenu hereye shambu kana de class stili banu ntido azabarua banu gamanzo baro mdonza do winjo hanyu nuni kamandu se studio majul sandu za nyumba manzembile bavuni blanza mo profito na shohat alafu ganzo rambe ulona nyumba nafanya niza ufanya inshallah ya recontacte en privé ili lisaide mna mwana woi e mwana mshohat woi ya undumba hani ya dolala ya doliva ngujo shinda do jilibia haukangu fanyo has yabo hauzisa leji rimsuplieni. En tout cas, les djila ongali hawar me live. Ok. En plus, izomi minanzona behindre. Izomi minanzona be hamnyezi Mungu. He kudratila hamnyezi Mungu. Hero honje mazahan. Narfanyeni za ufanya. Risaidie mwana mshohatu. Ho hanza hamnyezi Mungu. Yasaidiwa. Gamsisole jimsobe banungo tsaho usaidiwa. Alafungoro ngo haku haungo. Ngyo hamango shangazo mtu shangazo. Ye ulio mnyezi Mungu. Ye manza imani. Gujo saidi mwana mshohatu ngujodo li bakatu msaida bure. Shana duwaza ngozare turu za Burundi. Haukaya moi je vais être là. Gamjodo mtunda. Gamjodo tudeke mwana demu katonza mampeshe. Yabo haini mruwa roho njema. Ulona mwana mshohai. Ulona mna nyumba ngujole contact. Watu kufunga johar mwe sujet valara kazi. Ye mzaze wai hasikomori. Habie mrumaha ya ukaya. Tikati sikomori. Na mshie. Tijua mnama. Tiwono mnamotro. Ikao na johanza ya lole e mwana hatu. Woi mwana momjini na monomjini ulomjini ikao nedana mona mettre les djila hongali ya honoku. Je continue le combat. Ikao ye mwana mshewoi ye mzazatu woi hasi komor hosi hakomor hende haono mwana momjini hona mwana momjini hajibwane mwana ola ya mubizene mwana na vala yes ani yeseni vale mzaze gedaye naye mzaze ngupartage daye naye mzaze gena fikira yahe motola shavala ila namna ya triarido ya jibaya ya nzarige motola ujahono ili mrumahi ya jomsaidia
eza bandrambe helilo desuiti joka huja ejoka huja henry ola mzaza hatu hasihikomola jambiye mwana hahe ukati mrumme na zejo nuhulozeye ela mwana hahe baada ngonoka wamrulo komori gwambo kazinaka ufanyishiha au mzaza kanoshuda mdeplace ambia mzaza ukaya yojo mregati ndami yabo jidobrie ndawe ola mzaza jidobrie waye hafanyani za ufanya hasi abo hambia mrume ba yoti fikirambi edarenge mwana ekawo mwana mjini mwana gujo mkubali ya pati susi ola mzazi hafanya ze demarche neze demarche zende haraka ukaya hatuwa mapesa tuka mashash na zila pie mana tuwe mapesa tula mutsende haraka yenda mbabe hadis ilo na da majua wele wandwe hadis ola mzazi adunguze procedure hasi komor hafa prepare bergema ohahe hasi huleda tuwa pumba la mapesa la tukachashi mapesa menji halis ika mapesa prepare hosi hahula hende ha prepare omsafrahe shababiola e shababiola tume visa hotuna ila visa ya jehunu na ola mzazolone mlumahe go Marseille vanu gamrudi tsena anabi go Marseille vanu en plus okanda la biserine gamrudi tsena zabe la biserine yabo alo la biserine ngo joji na mbozi to je m'en fous ikao banda sfanishiha ola shababi hangu msafara haja baada atajuhuja ola mwana wa mzaze katuji wanola mwana mme kati kontano la mwana mme hambia mzaze non je peux pas te mentir maman katunjivia il est pas mon style ba yola mzaze katu déranger kajababuha hambia ola mruma ukaya antuke mwana haraya katukubalo la mwana mme na misati mrenge ola mbaba mwambia egwanzo rufanye baada haraya yeli msezanvu c'est son choix ya bwabasa ye moto wa hombe mzazamba no gebidu afanya ukumbi na mwishiendo gebidu shababu yafanya ukumbi ngeyendeza ula mbaba ambe ngujo fanya ukumbi de na doke mwana hatukana ukubali ambe mitira da mjufanya damina subhanallah gamwishilomba be hadisi gamwishaheli mzazi hambi mrume gamjojani mrenge nifanya ukumbi damina ye yungu fanya ukumbi na mide mrumaho badi wangu kwa joka ya mide mrumaho gamivanu hamba yo mafiti ewa mafiti na mnaji finalement zibaki ola shababi hashindi hafana mwishendro hashindi hafanya 3 ans hoda oni hula ye mrumezo yaonao gizo bizarre ye mwanazo yakawona harohoda honi hambia mbaba haomba papa eba ngoda honi kutuele wa mama izo ikaudo yafanya odena kazani mvumbole jina dena mrukadha mbaba hamba ngamwelewa hamba ola mama haka ujirenge ya shatindami shara ili tabani tumtsaha mimi ikabidi mama ya mto wa kaola mrulo na nashahe hunu olona wanduza hunu ya mbule ndo hao shara mwati hunda honi tu vois ce qu'il fait avec maman mbaba hamba ngamwelewa hamba la fuhudaza ola mzazi haja hakazo ukumbi ola mzaze haja hakazo ukumbi ukaya ngufanya ukumbi wanadamu nsi pia ngafuka ngufanya dene mrumahe mrumaha bia ukaya no ngamfanya damina yekajaziha kajamba hawara kajaba mrume habaga manzoni liwa wa ukubinga nifanya damina ye mru yakazalo le mwana hangu iyo mzaze kajazi izo handi sulalika wangu finalement ola mrume haja hundukaya vala ola shababi ngusote dene mrumshe gedaina mzaze ye mwana ha découvre ye mrume ha découvre zila zonsi pia warambua ye mrume ha mambia mrumshokaya ye na rohe ndezahe ohaho wanashwahe ye kangu juko ufanya ukubi deja ngwambio wanduka ukumbi ngofanyo da wene mwana wa mrenga ujabani ajalo le mwana hao mwana hao katusa shango fanyo ili ulibwaba izo dezilio unjo hanyo gabu wazazi wafanyo mariage arrangé mimi ngamtsungu mambia ni mimi na kansi banu gabu mzazi ajani propose bahari turamunge na wanadamu hauyo wanziwa haunge na popularité je sais pas quoi hajani propose ya toze mali ya wajire la sali hani propose ya nike dhahabu mimi njeni mnike zilengozo tipia alifanya ukumbi la nyise yabona mdojo uka wanadamu vanu wenju walihiti maharumati inu uo mzazi ya jani aba mtongo waba waongwao gabu wazaze wenju harumati inu yebazi hao ndiyo ngwafanya unyikumbi ngwafanya proposition ya mariage arrange wanyise dono wangu ili wajwa ulibe mabani hao waliwa ye mzaze wendi zoka jakashe hambia nusu ya ho wanzanwa ya ukaya weide na kazani mrongea jalo zemwana mide na deplace zemali zangu na mraga koma rujaba ni mwana haba katumsaha amfanya ukumbi da mina et ça veut dire quoi baike ukumbi wa arrangement na wagawa na mrumme
ye mruma wambia umrenti ye mruma wambia ukaya ye mtowe ntuhanza baki hunda honi ye mane mruma belo hingi ye mane mruma beli lo dizo yaona we mrume dizo ya diso ona haunu ya ukaya wengu baki unafanya mabiendeza hingu wakatuka kufanya ukubida wena mzaza mabia no katsulo ho hangu katsulo ho haho paswenga wena izo wa dhumania Gewa kaula wa fit komori homjini yabe ukayashe wogaja kaumrenge ya bale ya jiani kemwana wowa hahera nguhunu mzazi kahajo mjini wede mraka ukadena wadungane wendeimo wedu wabakimo wakati wa ujwa ulala hata moroni izo zikahujaba saa baada wa mji wa sawa jokaya mzazi ngufanya ukumbi nehele propagandi mzazi ifanya gwambo ukaya wayimrumme na mrenga jado le mwana na tuwaze mali zangu mwana jaba katumsaha gamrengo nifanye ukumbi damina ili ni undoze mali zangu na mrenga ujaban owalo mjini wakakomurambia ashe watsima bia ninrabo de mzaze wo haka usorte da yene moto irangu unu komori rishanga ya badai jambari uhambelie mwana na haka usorte de narangu komori haka ulala dena haka mbali wendeza moroni udola la moroni haka mbali ya panda quelques jours de bakide na moroni ya mzaze wongwa mwanrabo ukajambelie mwana Ezekiel isazibenuha abasazaba yembabaro hoda honi dizo ye mzaze haranse shababi hondani ye mwana hahe ola kaudhumani wa yajia mlole haruha hendezahe abasazambao mzaze nge harme propaganda ho ukumbi baada ngwanze jafanya ukumbi gamjoka ya mzaze gojwa batsi umenyelea hawo mjiwa hongwa jo yelewa gojwa batsi usijinia yo ukumbi wa wanzo jo ufanya shari ya Mwenyezi Mungu basa vapa ria Mwenyezi Mungu baurisa mzaze bani hao ikanga wena mrumme wasa wana wanruma duhazi udeplase ude komori wedi warenge jeune wabego jomloze mwana na ula mwana mwakado na irangu komori wamju watu wa ushahidi wabie mrumme ne fami ya ukaishe izondo abu uorangu hunu wakaulove wakahanzana wakauyesh hajangu jadwamba ukakanza jamloze mwana hajuanu ke mwana heka na umwanza ila propaganda yonsi pia kanza fanye ni yabale mrumshe yabale shababi ujahunu hajua ke mwana heka na umkubali na yambala ujahunu abasanzaba hundu zegedene sababi hoda honi antuka kajamdo la kajambizwa naye shahabie mrume ya ukaya kanauro habanu kanauro wingu baki vanu mrume zu yaonao ne mwana zu yaonao ye mwana hajua hendeza he mwana mshi aba mama j'en ai marre je ne peux pas rester là devant tout ce que tu fais mzaza mabia na hili kujaba kutumsa yezu wesi hawara hangu wenga manzo baki banjali bezimaliza hangu yeka humbuli ndangaro wanduza hidangaro wanaswa kana ufanya ukumbi nge pressure babi afanya ukumbi yadi bezimali wa mrenga ujahunu shawa ujirobo mzaze ngonsi ya ukaya uonge aula rahane mruma hao nge aula rahane mwana hao Mwenyezi Mungu narpone shar zindi zoe kama mtsanza mulu ya ukaya mangaini menyi wenjize ankili wanadamu warenge Burundi gwaenda mbionio chapeau monsieur le capitaine Mwenyezi Mungu narpone shari shaho wazaza hatu walu faransa wanu ikao suma nzani shamrengeze mariage orange mzirangi kaya zindu masula hanga manzo mtume mimi uwenji hau mzazi yani propose ya gamu mstehi baada gamwambe mahadisi yanu yani propose ya fanya ukumbi beri yaona usinu ngujohunga mapesa menji yeka fanya ukumbi de naturamu sur le cas fanya ukumbi damina ye on va beaucoup partager on aura beaucoup de sous si mwambia non nguna nipone shari sabu wakati njujambe gamu hulolo ni jeba nensabila ngono ngami bavunu wendeza urengeli ani imani gyo na manahindu sheo di shumro shanzao dola yako li mro yanzao dola ya master di mro yanzao da hibo mzaze wewe aba sa qu'est-ce que ani ya robe mruma wendeza c'est ça ce que tu veux mrumendeza e mwana wendeza goba kida wene shababi hoda hon wallahi ukumbi wa huonga mjo utlashonga wallahi na Mwenyezi Mungu ukumbi wa huonga mjo udanganya gamjo utlashonga nana le date kali janga mjo spitina bo komoronzi pia wajua kwa mjua hongwa jua katsuja wa mjingwa jo husitiri katsuja wa mjingwa jo bayemato antukangwa zikalia shawa usiku ujamba gofanya ukumbi daine shababi woi yakanzangwa umloze mwana ha na woi hawara ha izo wone sawanti pia wanadamu gwao nao wallahi na Mwenyezi Mungu mzaze wewe iyo miadi ni unikao le date kadi jandizo hu decide wakomenu gwa jojo kaundo ukumbi wa hemzaze yenda ya renge shababi komori ya mbala ujahunu faransa ya jia mloze mwana ya jia mwana bakatumtsaha ya mhanso dahoni ya nzo afanya ukumbi daine ye kutsuna ukaya wa Marseille
wajua utiko nane famia aho wajua na ukazoulis nana wo mjugwa na ukazoulis ukane mrume ubali mwana memwede baketsela sadi banyunyu wazazi mbala ngabo hatu wanahanyu abasa gamanzo maretsi mlegeza nyikubi mdefanya nyinyi izo zonti paga mjomba gaswa jewil hanga swa tabasamu si karti wa jewil wala karti swa tabasamu garma bianize kweli mdona nugozi sawa mwene nugozi nukaonai basa vapa mlumzaze bani ha utoweze maliza ha uduarenge mwana komo ujo mloze mwana ye mwana ambe katumta finalement wa alaikum salam ma chère mama Ferdinand finalement urenge ujikingo domba gufanya ukumbida wenaye c'est vrai habia wandu kangorongo weide ya kanzalo le mwana shago mlengo mfanya ukumbisha yotindo la finalement hu oze wabie mrume kajaharaya shemrume ambe ukaye ya bwe moto uo deja garde la fanya mahamira ngodaho ni hunu izo fanya do na izo sinjema izo fanya da wena izo sinjema ye mwanaho mwanamshe izo ya huo na bomzaza ufanya udawone sababi huo wakanza wabe humrengea sabude mwanajalo le mwana ye mwana dekrojo da uniendeza na mwana mromara ye mrume wae hawambia baada hudeside ufanya ukubida wena mide mrumaha j'ai pas refusé gamjujo mfanya ukumbi wa arrangement wa hanyuo sham mwaname na sido baki hundahoni nzaze uharambi katsuruha subhanallah ya latif nyezi munarpone shari alafuzinu gabo mabuhamu na majulunga na majindu mdu haba ukari tizambi tira mungu njolma nguzi tsuzahahe. Combien de personnes wajao au restaurant volontaire, au jao nabi et mahadisiha. Combien de personnes wani para à chaque fois, chaque jour, on a bien cet amouzaha. Karikaravi, wadzihango, la numanzani, rakawanada mauduria, rado jokaya hohufaka ulaha, rado joka imbu vraiment ça va pas. Aimbu risa, njojwani kijwanada mwafuli vusheo, wadungu upasheo, wadungu karmaze réseaux sociaux. Na mea mjoka ya miti mpasheo njaparu vumba zina la mrubanu njaparu kati na safi mrubanu shami uhabe mesaji ye mwanadamu ye mwenye hazijua ye mwanadamu ye hajirambulia na nyi wanadamu we njize kwese kasigazi jao wasbutu wajabanu wasafihi wavumba wangu walazana wangu huviole hurenge wana humita zekose kasigazi wajilia zinti nizora jodo hanza kwa nadamu masaji kwa nadamu marekonesa kwa nadamu uona haya rudo jwa izo ikaudo rambao nizo ikaudo rifanya. Et la femme Zazamandawe, tu vois pas que vraiment c'est honte. Et m'luma wende zaheba, et m'luma bien longonzima. Oui, on fanya ukumbi dawena, y a pas de souci. Sarere wa mariage arrangé. Sha izo fanya udawene shababi uhoda honi hunu. Ye mwana hendeza. Mimi mluma honga mzono nga mtabi. Ye wewe mtowe shababi uyendeza. Dizo mzaze uharaya. Ye shababi nge uhoda honi. Deja nga sina 3 ans. Bientôt ga wanzo fanya ukumbi dawena. Wambie mlume hendeza. Ye mlume haramba ukanga udona. Ye message ila waranguho mjini. Huja hunu Faransa komkwa. Vala ye shababi wala kahusi komori. Ukaudoka dawena. Ukaudo dawla la dawena. Hudumbala muda mosamoroni. Mufanya 3 jours à 4 jours. Gomreje yomjini wabwana da mutimalaba wajoka wese mrume wamtaishie mwana wa mrume wajitaishia subhanallah ebanu wakati makada nyini wa baba hatu kamjakina ya Burundi shamjaba sagam parsuma zababi walawe malalao wafanyo uchafu walopre watwe mihono walopre watsonze walopre fanyizu wamenyeni zesprit c'est ça wazazi wa kamili gamrogoma zababi ikao umakati hanyo wababa hatu kamjaka ujua mtsonzo wahindri kamjaka ujua mbabaru wahindri shua baba hatu na nywazazi hatu mtsoka ulala sufi mjibiwa emna mhisu wa dakika mzaye shabasa mja mdungu fikirambi gamanzo mtsonzo wakikalite na wenji wanzao holingoni wenji wanzao mkomeyo na si je sais pas quoi zimenye zankili neze fikira kabati yanzo respecte mrume hau yanzao ne mbaba howana shagwanza dunge ye jeunesse dikaude yendao na shetani baada masababi wabasa uparsa wazaze kwa tuwafanya d'une manière shango fanya ndongo za wamenyaze cerveau eba nuni ujauliwa eba nuni ujautonzwa eba nuni ujaubabara mnyezi munarpene shari wazaze hangu na mjiste hadauka na baraka basi mazababi on est prêt à tout yekana mbatisha ni kabati namna hata ya urtu ngarjo yibaha neri ile namna la glasola ya menyaniza esprit izo namna metode za wanadamu wenji walonizo kwa tuona nziro horenga yaourt
haunjizi mria baharumwe mda usarmwe mabele usata hunu mria itsonzi hata ni mnabari jiola vanyi mdona kasi c'est vraiment quoi subhanallah na mkinaye ni wajumba hatu na wababa hatu wa mlolani wa mfanyoni mahaba na mkinaye ni wajumba hatu wa mlolani mkawe mazababi kaongwa jiprepare ho mkawe mazababi kaongwa jiprepare ho hata vraiment gwafanyao ndongo ikao masuka ufanyao wazor mushababi nwahani alafu gama bobo mzaze wewe zenugozi ni zourisa hurenga mshababi hawara hao umbali hadzina ukangujwa lole mwana na ulamro hao subhanallah ya latif Mwenyezi Mungu narpone shari ya rijali herna baraka ya rinike mwisomwema ribaki harma sitara ya situro wabaki ya situro wajaza hatu umzazi hamada udojokaya wa ukumbi wa hao suhurengia miadi ganjo ukashonga mituramu yekaku jara jedi ngoni wabulesha babi wenda zahe baike umrenge ujawunu faransa shavrema gamlitina nuhambi gamjo utlio ukumbi wa hao shonga iyo miadi mina hunika le datilo hijaga mjo livumbua omwezi wa hijaga mjo uvumbua wakomoronsi pia nano wazaze watije wajoka hujawa hutesheye hauke mrumaha wanduga jonsi pia kanga wana mrumme wanduga joka hurate mrumaha hasibabu shababi wa mangaje yabo wa mrenga swadiza jalole mwanaha mwanaha wambaka tumsa na ula shababi wa hao olaha waraha wakado na ekomoro eka usivaka sudo kado na moroni panda 3 jours 4 jours wa mjingwa juwao wede humrenge hadzina ya jalole mwana na uwe shababi wa mrenga ili ya jakede nawe abasa hujuango ke mwana hoka na umanzo huja hurenge wewe gaudone yabo gamlovoda honi gamro hao dona heno katumanzao gomhuleshe kaudo yanzao gomvazo kabati telefoni kao tsomhulia bate iPhone ya nyumeni yamba hari humhulia je sais pas si c'est vrai ou pas shemrume habari humhulia izo zonti pia gomgate mlika wa mrenga huja hunu wamba fanya ukobi gomhulio hana mbandu yanzao finalement gontsike mwanaho ya mjufumo mwanaho katina akili yahe yemrume katina akili waramba ukaya shilasha hao duwa shilanga wa shansola hon subhanallah Mwenyezi Mungu anike khatima jema Mwenyezi Mungu anike mwisomwema Mwenyezi Mungu anike ukinai washahawa wajaza hatu wado kinaya mdojoko wababa hatu mkaruma sitara wababa hatu kamjaka ujipalpite osomu wababa hatu mkaharuma vrema sitara kabati mbaba ulona 60 koja ya tsonze c'est impossible izerabo sider joe tsonza kauka garanzo menyaniza servo sider joe ibaba rariva hezi ya ulturizile ili menyaniza servo auka garanzo renge shomloni sho garanzo renge ye paso alimentaire mnikiwa mlonio garanzo renge la kafika do mliwao garanzo renge tout ce que ikado mlonizo garanzo mrihulie magari yabonga jo uhole ya urtu ritsonze ribabare riremi hono ramenyaniza esprit shambaba uluna 50 na 60 kada uja ya tsonze henry depuis quand wajukoja watsonze wajiwarabe nasika nao baka urabio iyo dejo yanjia wajaza hangu na mjisiti mlawe fikira shetani mtidungeze fikira zatu si mazababi parce que si on passe dans ce méthode là ça c'est méthode de manipulation ranzo rimenyanize cerveau ndo fikiruka ya mzaya mbakarma setaraho wanahani da himzazi hamadawe izo nazo nuhambi ria Mwenyezi Mungu utoe shababi wendeza unensi batani na ukumbi unenge shababi mwensi yabo umrendezio haumrende shahulo sonima ça veut dire quoi ça ya latif ou perdez-moi na ulona 25 ya rohoda unendeza hasabu nizofanyo daone mwanamme huo na hapo mwana ngobu mama ça veut dire quoi ça tu as dit que tu ani humrenge ili ya jake mruma hangu ya jianlole nsuji wanaye kutumbula endeza shaumwati hundahone deuxième rumaho ya deza ya mwana deza uhense shababi yabo muhunda champ libre na wana watiti ya shababi yake yabo il passe même pas que vraiment c'est pas bien ya shababi we gamhamwe bo shababi juhawe deza bakana shtafanya tamarongo juhawe deza hunda saibani hao umlole kawe mzaze we yake yabo ya lateka set juhawe deza mrensa juhemu utifanya ukubi dawe na we kawo anza ufanya ukubi dawe ni mzaze we ukubi les dates là ukubi galjo julani je vais avouer la date et je vais parler le mois ce jour wallahi okudwa konoka na tamarongo yabonga oze ngwambi wanza namju kufanya ukumbi shafsida minemrumme dia kanza jalo le mwana we mwana ya muharaba damide na mrenga ujahun yabwa nada mungwaile wao yeji ça va cha isekre saijula
alafu mzazi botira wensina ngoda mina kangu wanzo gojuja ujohangu ubaki 2 jours 3 jours uoneka eske ngojola kanga bono go n'importe quoi njurao na nsojo ha ndubie masi wa botira j'ai besoin de toi nyezi muna nponeshar bona mparan mwambie ukaya wede mruma ha wede mwana wangu unafikirambi ye mruma ngonge na jalu na we mruna datima pesa yangu na mrega ujahunu yabo kangu wanzo ujuze kweli tsojahunda honi hangu baki beke 3 jours ndo nyezi muna nponeshar na nso huja John de Biemasi botira comme il est rotsainu n'importe comme nyezi muna nponeshar zia besa va pas beke nguju kufanya ukube mrumao haba ukaya beke hizo waonanga zotabisha shato we shababi endeza ekango jo ufanye shughuli ufanye shana tibakoda hon utawe mrume ya rohe ne shababi ya bakoda hon hata mpaka dabo bom gajura je sujeinu hauka leo karjashdara hundo wakati baada gamazone de hazini je suis en retard shamnyezi mungu narpwe neshari shahuwana damu wapeu ya rijali ya nike roho za usi ani roho zijo urambo kaya honte jo rambo kaya upulivusheo c'est pas normal upasho c'est pas normal baike ngabwanada mwatsuri ya upasho ngauza konsequence baike ngabwanada muhakikisha ukawa ihamitsa uihaviole subhanallah mwasina ushahidi shamruhu jambe ukaya jinda humitsa turamu viole jimba huviole les conséquences c'est quoi Mwenyezi Mungu de mwenyeziliwa na alikuwa nadamu wa ustahilana na unikana mbandu kwamba imani na usitiliana yodi aula harumu dunia inu haukayo ujuo muhiso mwanadamu Mwenyezi Mungu waeche kabati mrujue fea mwanadamu ekaribaki mdonzarke wanadamu wajeulu watabasamu ya mwenyeziliwa Mwenyezi Mungu waeche Mwenyezi Mungu narijali ridunge helinu ritipu wandu sheo ritifumbu madina wandu ritifumbu miji ya wandu haukakedo anzardo fumbu madina na miji wallahi karjajo hisandro Mwenyezi Mungu atujoli timizi depuis longtemps hata mpaka de yabo bom longue vie à vous inshallah mzaze nga muhambe ya ukaya hupamwa wede mrume wa mfikiria ye mwana sha zijulhani haukaya ulaha waraha horangu komoro mrenge ujahunu ngotsawo ye mrume edezahe ye mwana edezahe no ubaki dauna ye mrume ikao iramba hukanza mleze mwana na wei hawaraha horangu komori hukanza mbali ujahunu manga heze malizaha hone mrumaha Mwenyezi Mungu nanike sitara shaga mlutsina nuhambi retrape mwana ha hora hejarenga gadra hau yaranga shetani rejeze mrumaha ho utowe shababi wende ajitsahe shababi juha wendeza hondatsahe wasawa nawe utsahe emru wakaribu nawe utlawe ajali ya mzaze uo bawongu jo hutimizi nguna tujela karanguru lona mahamira raronga ujahunu Faransa yaboga jahu katibia ya ufanya masahiri ya uhansi yabo tujwa wendeza hata mpaka de yabo boom longue vie à vous inshallah Mwenyezi Mungu arjale juka na heri duniani yarpone shar shahima pervil na nadamu wapeuni mapulivusheo na oni watuva dabu wanze rabbal alamin e message yinu gamlance hauti lance ya haina mzaze ikawulona mrume ya respecte mrumaha ya nze mrumaha ya fikirwana hai mklawe zimazababi rajanyumeni basi libali ya metodi ya yaurtu ilona baridi rimholeleni zo rimenyeni zankili rikejuma umtsonzani na izo sont pas pour vous manipuler vos cerveaux ishomjo ujusa mrinik ngamruditse nani mwambieni ni wazaza hapo si mazababira janyumeni gasina metodi ya mtsonzo na yaurt rimholele yao na rumezi Mungu ritsonza d'une manière na mkomeyo ili mrinikeze maliza hanyu mdungu wa Roma hanyu msikubali limredeni malababu wa zaza hanyu na mrespekta Roma hanyu mrespekte ze fami za hanyu mwanzo wana hanyu shekedo hanza ndo atubar mwejo ubatishe shababi ujo hulele yaurt ya humenye akili wallahi bo mzaze ngojo diwazo wana wallahi bo mzaze ngojo la temrumme shababi wale ya hundresho yanza uyendeza hulolani mbaba hangu hulolani mjomba hangu ndongoza mtsonzo gaja kauzijua sha juste baba umire mzaye mfonde fami abasaga mpasoma zababi wahulelea ozi ya urtu wahulelea ozenjizi ni mnala glasi harmwezi ungo mdo vibre munuka vraiment wakati wangu pia na ulatsa ye 30 na ifanya mariage wekaje paro nifanya zo Mwenyezi Mungu arpone shari mbaki armasitara mundu mahaba na nyanzo osumando mahanyo mklawo wa home tsonzo no mkomeyo ne shadingo baende hata ye metodizo ntipiangizo pour vous remanipuleni mrihulie
magari rimanipuleni mruhulie magari mlini kesho kado lanzao rimanipuleni mruhulie ze téléphones za iPhone. C'est ça ce que nous les hommes, les jeunes qu'on a besoin. Ils ont dit zolanzao sonmani katsumanzani garanzo rimprofiteni zemalizahan mruhulie mavazi yali mruhulie ze téléphones zali mruhulie magari yali siti wangu ebani watu joka ya sasanya redela renge. Désolé, nous sommes à Tampaka de Yabo. Boum! Longue vie à vous, Inch'Allah. N'importe quoi.